Елымра ылтын хайыр авторалли иртре. Онда Чувашенри, Тударстанри да Мари республикинчи спортсменсем маладухасы шинчешмар пірремш худ укшашын дубышлич. Парне фонче вишер бензенге бульче. Цепленрех сюжетра. Машины ба пиди Ховард шуреме юрадады. Шамрак пуленде вол машин бірге вежех пілет. Вуны жылды Семен уйрыма хелеге мырдава хучынма юрадать. Она Куславка районинче кашне жылып тереща. Елымре тубыжура аржина жалар забычы гына пуленде шагын жында чундан завынчы. Она рулю мінче асла шығавғандарчы. Халгинче візем шиндері мереш, шабақта пырреде бұжырған мареш. Ремень тұқса қайса вентилятор лопылсын талзы қарыш. Шамба дайбер хамыр мне старда вишлеймерімір. Вун вище маршрут ергелене ылтан хойер авторалине водыр ытлай экипаж худшынче. Вище жул онайыр термень. Шак вғытра бызы ховыртлыға юрадагансем тунзы хлазада житне. Варман бидер бұраган шул жинче, педе нумай тымарзым доқса гарыш. И чаванба нумай машинзым ванма бұшларыш. Чаванба пирін участниксым чакса да чакса бұдеш и бұғытлыға ибер чак соревнованиесін иртерме чарастезе ұштыларымар. А халь чак ик вище уже ирцегары, шу улженже. Чаванба хайырбада хупланны тымарзым уже чермандармашы. И паянхи трасса интереснерехте лайықрақта. Кожал авторалине машин башишмар квадроцикл баумырдаган земде хушшынчеш. Юрий Михайлов сагыр жолгала Чувашенре автокросс енебе тубужу зем ергелеме пушлана. Шак спорда ывылебе монукнеде явыштарна. Хойырлы юлама барындарма вол күгешіре юлдажы зембе келіне. Сажок, тебір сажок, ваща пурде, лайхастем пурде зем спортпа мен ирине физкультурды башы, чубаш зем ирине, халпан кунда зем ялна пірле. Квадроцикл бачырма взене барындарма шымылырақ пуленде она дыца бараганын темлеге шавжавақ шуғатмаламар. Ширемшичемыш экипаж вали шагы мұртуну майлыға астра юля. Войлы бұны вғытра кітмен жерден машин жаврынза үкре. Телее водителя манман. Омырдагансем вали козыклы трасса қадерлене. Унын тұршы иге жухырмытла. Хойыр дұрық ағалде жүремеген. Кунда бары үтті евырлыға да барындарма девре. Шендеружизем бурде Чувашенрейн булджеш. Автомобильзембе хозяйнюшканинче Евгений Степанов, тогда Владимир Михайлов молодухрыш. Квадроцикл зембе Александр Леонтьев, Юрий Грачев, тогда Александр Еремин шендерджеш. Чувашен Галарамвали Вероника Павлова, Семен Антонов.